Movie Plus channel kan lo le ta voina kan movie recap tur chu Korean fantasy drama Spring Again sang ni sompakwa anti chhuak khani nupakhat Grace lolangin fanu kumruk mi lisa aneya khodaya an nufa in hlim takin an khosa Grace chuan athei to pacha in afanu chu han en kolin nun o tak neyang chuan langma se harsan na thuk tak an lo ne reng mai afanu lisa chu hun aliam zel rualin anau pangtial tial thunga Grace chuan thilni dan chu shethiamin engtika emo afanu in alakal bosan ngei do na wang chuan aril ro aha theile chu wangin athei angatam afanu kianga hun man chu atuma ane achanga kumruk na afanu chu anau pantial tial baka ate tel tela atopa pheichuan anu pum chunga ngei alet le ani Grace chuan apum puar lua chu duat taka chulin thakwa cha hun anei ti le chumi nuwa afanu nen chuan anin muto ngai don lauti asherin rana antan hun chu alet zongin akalbi klatani Grace chuan anun hlui achui kir August thla kumsang ni sompakwa alo langa annu fa chuan hlim taka khosa in mipa ngai angin anhun po malampanin akalve bek bek zel Mahse ni khatchu engkim thlak danglam vek turin thil athlengtlat mai afanu duat lisa chu papakhat relrulam chian lo na nei chuan atha saka Grace chuan atuar thiam lawin akhovel ake cheta ni perina sha chutakara twal thattu chu arelrulam chian lo na ngai sakin an chwa zalen zui lung oilo takin Grace chuan protest aneya Mahse chu chuan boina tamjok bel chain alam chang reporter pakhat chuan twal thattu chu khoidam doina emo enkol na chhajok peka a ommek thu shilin protest chu top santurin aron anna thona an bospon an company ming ati chiat bel launan protest chu top santurin alo norvebok Grace chuan dam chantur nei to lawa ain shat lai takin depression nei intel khom ahu hawa inti hlum tum te chu amel shat hlau mai August ni som peruka thingtlang mun pakhata ahu hawa sleeping pills eya inti hlum turin rem an ruata ngai na zong te ni chuan milo like sakla subscribe button khamilo mi sakvi keu bukla athon fikani kha o akal mayin afanu thlana chuan diary pakhat thuchen khatle an thalak chuan na chu anu chia inmu khom na tur lampanin akal ngal adu ayin atlai shet amun athlen rualin mi pakhat park ti mingpu nen anin chara chupa chu group member dangte ang thawin anun manmek chu akham ve hleya intilum ve turin aron kalani thingtlang mun pakhat an mun ruat lampanin an tlan zela motor chunga chuang te chu mani ril ruko melin an ngoi chiap mai radio a chuan darkare laute nuwa meteor shower athen tur thu an lo puang meteor shower kan ti chu MIZO ten Arsi tla emo Arsi thlok emo Arsi ek tla kan ti thin hi ania thei ang to ka research kan nei ve china chuan kumtin July ni som palia changa August ni som ni pali hian athleng thin ani ome khwa athian chat emo thlamang lai nen ain nan fu phe chuan atlalai alangsar zwal chin ashideu khan comment section lama khan in law soidonia khovel mishing te chuan engtin nge an che na khovel angongang ti le atlalai muchakin an nga event chup hlom Mahse inti hlum tumpol te chuan dam thlak hlel na an nei to lau miaw wangin engpo thleng se poi an ti te chiam lau atopa an tumram thlengin ria buk chete alo omve a ruwa aron sur ngal cher bok damdoi mum chu sem zung zungin muhil tura an kalma in an evek hluma an zinga me che pakhat suna chu damdoi mum dol lama harsat na alo nei tlat Grace chuan arot som saka zanlaya suna churon harin aron luak ngal bor mai athom chuan midang po chiang lo ruain a hartir hloma sin dot lea parkale Grace te chu hospital khuma a indot che in an lo mu ba mai doctor ten parka chantumin an thei top chwa ma sela eng a ang theilo thia an puang chiang ta a Grace in an thu soi te chu shevek ma sela chison tur ei pon tha anei si lau mengdeu ruai chunga parka ruang a enreng lain
par ka chu aron meng chuala min shat chwa ma lau zong lau ngak chang ro ti in aron phun sap Grace chuan athu soi omzia chu aman lau kher mai Mahse chiang min athu soi chu a shele loisi sin chu lawin thlakin atuk jing alawin her chuak Grace chu akuma changa thawin data en chuan August ni som paruk alon lan reng mai darkare laute nuwa group member tinen an mun tiama anin mukhom don ti ashat rualin nizan loka an zawain an boral ti ala shereng boxi aril ru abwai hle Mahse mumang mai ni tia in shit molin nimin loka athil ti ang parin hun amanga anin mu na tur mun tiama chuan thlengin nimin lama atlai shet ang khan vu in chu atlai ve haulo nileng hun chu nimin lama an hun man ang cha akal vekin zana chuan Gracein sunai zot chanpa haulawin a tan ti in damdoi mum chu arut som saka chu thil mu chuan sunai pon mak ati kher mai nizan loka thil thleng zong kha amumang mai ani lauti achiang zwal he in Grace chuan a she thung Mahse anun na alak thwai do na wangin engwangin nge khatiang mumang ane tia in ham buai mai atum haulau damdoi mum chu ein an mu hil chap hloma atuk jing lau thlengin August ni som panga aron ni le dai mai Grace chuan achunga thil thleng tengai to in a inti hlum ni tur kha ni som pasari ania Mahse atun hun ni som panga ani taka chuan ashing nun chu alet zong akalin alet zongin ahun achhiar chawani ti ashethiam ta chuve le thil engkim athlen na le thuron lak na ber a unaw nu ana hne na kalin engkim ashel ta chenga Mahse ana chuan alaw oi saklem law khop mai arang theyang bera doctor panturin alaw shil uluk taka angai twa neu nuwa achunga thil thleng mak tak te chu mi tue mu hne na shilin law oi sakpo ni sela ahnulea mu tur aum to don law awangin omzia aum lauti aman thiam chumi nuwa chang jingtin ahun man to niliam ta a akir ta zia a enge munni bi ka te zanmen rei tumve viau chin Mahse sana in zanlai dar som pani ako vele maktak main akhuma alaw har chuak le hlol chin ni thar aman ve apiangin chuminiya thil thleng tur pia lama khochin te thlengin asoi vek theya ahun chu alet zongin chhiar Mahse la Grace chuan poiti na anei lem law achan chu afanu amu thei don wang ni in afanu thi na chu engtin emutak ti danglam thein a in ngai ni aliam zela afanu thattu chunga Grace chu athina urin afanu mishinga alaw kirle mangeya twal thattu pa chu tha arel ruk zan law thlengin twal thattu pa an admit na damdoina Grace chu akal ruzal zala tha atum lai mekin ruma chuan park kha arun lut tamai rel rulam chian law na nei twal thattu pa chu park ka pa law ne rengin Grace anga hun masalama a chen ve law awangin chunu chu tunge ani po a she hau law engma soi lawin Grace chu rang takin ruma chang atlan chuak ngala ni tlem te aliam le nuwa afanu le sa vuinani alaw thlengta reilaute nuwa afanu chu thina achang achan chuak do na ni ti in sia in ama ang chuan alung cheto law athlana po athalak tar sak aniala lisai aboral ni kha school tripa anzer tir tu no le naw pangtang tinena an kalchum ania Grace chu a har ve le thophan po nei lawin man mo takina chuak zui anzer tir tu no chu kol ngal vatin trip chung zonga afanu law enthli thlai tat turin acha a chumi rualin ani po afanu te trip nei na mun resort lampanin akal ngal police call booking rel rulam chian law na nei mi pakhatin afanu tha atum thu athlen boka parka chu law langin apa rel rulam chian law na nei David achu enkolin abwai pui ve meka ahma chop sang te apa wanga ti hlotling theilawin anun man mek chu akham to hle anun boy chuar tak mai chu apa wang ni in angai chumi zinga chuan Davidan in chunga lu anial tatlat mai akham tu ema wangin parka chuan pona the chuakin anin mu to law nge ya be se anjer tir tu nu amuthluk hlanin lesai po swimming pool kianga akal vela
chuti lai tak chuan David apo resort kianga alo ve bawk an pahnih chuan resort hnai loka farm pakhata kalin artui claim azong David a chuan ala a chung a artui lakte chu a fa patan ani thule chian thar fel tak a charawangin lom thu te a shil siam Mahse pul kiang an kal lain artui chu tuya a thlau pal hlau mai David a chu chhar tumin azwang thlangal Mahse la a hnunga chuan me chenau pang lisa chu tuya lo tlave in apil ngal titi a thei to pachan chwa tuma David an abe lai takin police te po an lo thleng Grace po aron thleng ve chop chit ngala a fanu ladam a hmu chuan alomin aril ruha na zong akyang ta David a chu thenrem takamel chungin man turin ati a Mahse a fanu chuan a chian le anun na chan him sak tu ani thu aron soimau mai Grace chuan thil thleng a sha chian nuwa thudik lawa protest te alo nei vakani ti a she thiam ta apa lam tura parka chu ron kalin zing lama thil thlenga te chuan ngai dam adil ngal mola parka chu Grace in tunge ani lo she fatin biak atum Mahse parka chuan tunge ani ti reng a she law apa nin an kal san wata azing thau akyang atui taka afanu mohil a hmoin Grace chu loma wangin a chap hial mai andari in choma chuan anu chu chap to lo tura adu thu lisa inaziaka chu diary chu sin masalama afanu thlana Grace in le khabu anu chhia khani diary a chuan an hun liam to le an hun local tur te ain ziak noka ni le thla ti ave zela Grace te nu fa pon annun pangai angkhan hun hlimom tak an hmangdun le to Mahse an hun chu alet zonga kalawangin engtika emo afanu chu alakal bodon tho ti sha in aril ru anwam lau kher mai kum avezel nuwa kum sang ni som pakhat alawin her chwakta Grace chu damdoin khuma anaw shing zau cha chu chaw takin alawmu a doctor ten afasen anon pek chuan thlako chunga pai afanudu tak mai lisa chu mishing pangai anga ahmu nunun ber tur ani ti sha in dua takin apom vonga atuk zing dar thalanga ai in en chu apom alaw puar talwa mai ahmel po ahma ain anaw pangzwal sota afanu chu ahmuto do lauti pom thiam zirin ani tin hun amang liam vezel tlai khat chu adai hnunga le khathon achar nola chu le khathon chu par ka hne chang ani afanu boral na awanga ngai dam dil na ba ka khamini khan apa rel rukim lokha ama chawin kalsan lo sela chu khang thil kha athleng lawang ti in alawin ziaka Grace in chu lekha azia ni a entian chuan inti hlum atum mani chia kha ani ti a shele zelbok khamini khan lisai thlan chutlo in a thlana diary anu chia kara khan a lekha chu alo zep telani Grace le parkate chu August ni som pasaria intungin mei chenau pang boral tanu kha ani ti a shat vele parka chuan nuam lau ati in a chong hle ani kha Grace chuan parka thushil nung ber chungai twa chwakin min sha chwa ma lau zong lau ngak chang ro ti in chu vele Grace chuan parka chu azon mu chulin a sheta a chu ahun panga ya ale le theina tur ni in a shebok intilum dangte chanchin shat bel tuma nasataka abe nuwa mi pakhat doiti mingpu chu achena a she chuak ani chu intilum tum te zinga member inziak lut nung berani inmu puin ani po aninti lumni changkhan ahun chu alit zongin alaw mangve char chuni in anaw pangtial langa abaural don ani ti ain sha tawangin Grace anglaw tak chuan intilum atum na chan nun shi zong akal san to awangin anun chu anuam theyang berin alaw chen meka Grace chuan sunai khashi chuak zokin enge ative mekang tia an soidun nuwa anjong ngal sunai chu anun thak danglama ti chhevek theitu tur company pakhat nena contract sign alaw tum mek chuwanang chingin anti sukuka nakina inti hlum do na rel aput na tur lakata Grace ti chuan an wachan himani chumkhat Grace chu a unaw nu nena an omdun lain parka chu a mulol mai
furniture company ta na delivery boy anga thuk ni in park achuan lo she to lo Mahse mamo huna takin ti thil thuwa Grace in akart adil zuya atuk zinga anna tho na a book Grace chuan vapanin customer swal tak anna achanga anban phana tur hial laga chang achan him chumini chu anna thara athona ni masaberani parka ho konga Grace in alo zui ruwe chara atopa parka churon hoin engwanga zui ru renge ani azot chot hun lo tura changa amel shat ani thole future changa local ani thu Grace in a shil chuan a oi lo hle mai sin dotlia Grace chu parka thona a kal le in ani chu nadilin alo interview meka Mahse adar atina tawangin nalatupa ril ru chu anete chiam lo interview anzo nuwa Grace chu parka na aron kal la in parkan alo shiat to lo awang chuan singai lo angin a ve a intur inpuya asom zui parkan zu arui deuh hlek nuwa Grace chuan sin masalama inbiak po na tur akart adil khalik chuakin a hmu'a parka makti mel a hmu taka chuan thlanbik ani thu a shil zui sap parka zurui chongtui laklo chuan taekwondo black belt ani thu a sei chuaka karei lo te liam ta a khan match poimo tak khelin chuta chuan adar ati hliam pal hlawa chu chuan a mahun eizon na zong ti chia in apa pon rirulam chian lo na ane chan pha ani Grace chuan an match khel chu en letin engtin emotak thil athlak danglam thei a in ring an match khel ni tur lo thengin chumi hmuna Grace po akal ve a parka chuwa mu in a thei to pa shil fia nuwa dan atum na sa hle apa shi sel na achia tur thole adar thlenga ati hliam thei thu te ashil nuwa parka chuan a oi ve deuh hlek Mahse in hnudo atum chuang lo ring chunga aluta adar chu asailok ang che in atina tange mai apa po stroke awangin atlu hiala Grace chuan mani in thiam lo na khatin alo thlerenga sin dotlia Grace chu doit nen in mu in ani chau chu afanu ammo le nana chanpui theitu ni in asia tharei lo te nuwa Arsi tla a omle tur thu doit a chuan soin arin dana chuan kha anin ti hlum zana Arsi tla khan hun in thlak danglam na thlenin tu te po malam pana an kalvek lain anni ero alet zongin hunan mangthongani Grace in risk alangam te ni chuan Arsi tla omle hun tur chu an bo pel athian lau thu asoi zuya Grace chuan afanu ammo let le thei nana adu thlan thei om chun nia sha in katlang pui ahwam thu in alo chang karei lote aliam le chuan Arsi tlak ni tur an shil lok chu alo thlengta Grace chu atop nan parka mangcha turin an ina avakal Mahse apa David azok lo omin ashisel na po alo la chahle mundik lo zoka akalawanga nga idam adil nuwa practice na muna parka zungin akal le a Mahse parka chu chumini chuan achian tenen party turin alo chuak dai alo ni nilenga azon chiam nuwa beidongin han lui lampana bas chuaka chuang zuya beisei lo takin achuana basa parka chu aron chuang ve hlol mai rel him ru takin Grace chuan adai riken chu pe in atop nan tak tirel ru in akwa vongvonga basa changa Grace achung nuwa parka chuan diary chu kewin anin ton dan le Grace hun man dan zong te achiar taka chuan thil thleng engkim mai chu ashe chuak ta war mai inti hlum atum thu ashiat vele han lui panin chak takin atlan chuak ngala Mahse adang man talo Grace chu tuya azwang thla a atuk zinga nidang ang bokin Grace chu a harle ta Mahse tun chum chu midang te angin atan hun chu malam panin akal ve to a parka po anun pa ngai nung chau zelin ni tinin Grace dai repek chu a chiar chin anun zong ti chia a eizon na ti boy chuar vek thei tur match an khel ni chu alo thleng le ta Mahse tun chum chu diary a chiar changa thel thleng tur shelokin avan duai na tur pumpelin achak ta hlau zoka apa pon stroke nei lawin an pa fa chuan hlim takin an khosa zui kum aliam zela Grace pon fa ashing le afanu nen chuan intung le in
ahmalam huna thil thleng tur a hriat lo kawangin an van duaina tur an pumpel theinan a fanu chu nasat taka ven him atum ru to hle sin to bera parkale grace te chu anin hmu a diary chu ani tu dik tang hnena parkan apilet ti chuan pakhatin mahun eng takanei lain pakhat zok po afanu nen hlim takin an cheng duna ole khati song kha voina tana kan ti chwa thei chuania kan channel min ngai hut saka atira changa top thleng min ensak tu te chunga abik takin lom thu kan soye ni man nuam vek ole